was removed unconstitutional, and that's a fact. Kathesi kunangagwetsa umndingo. Just like in a long mfana uchamisa, ukhipha umama lo anongekho emthethweni makho. Angiso eMDC, angiso wezana ngiswani. But eqinisweni ukuthi umkhiphe ongekho emthethweni and umfana lona ithwe la unti. I foresee iZimbabwe umfana lona njengoba kuthiwa is a popularist ulabantu as they say. Angithi sengawina kubhalo uthi umfana lwana. But akulandlela iku government abantu abangene ngombhobho abasurrender power bethi nango thatha mfana susichaya. But uzakhala futhi ngakho konto. I-constitution yena acha umakhuphe ngayo eku. Then mina ngesifiso sami bekuthi njengani bakwaSibanda njengoba litheli ngwezapho kumbe bakhona abakamakhuphe khonapha ipenye party engapha ngomthwakazi njani kodwa kungaba njani lina lingahlalisa naphansi angithi njengama leaders ethu inkokheli zethu zemathebeleleni like lime vele ngokufuna ukuxokozela empini zeZimbabwe ngoba vele labana abantu abalikana liyazama ukufosela but kathesi mina sengize appreciate I sympathize with only iparty lokuthiwa imthwakazi though I'm not a member but I sympathize at least eyabo ilokhuza i policies clear lokuthi they are fielding I understand they are only fielding